na hian min kai soi na wangin hian kan khiat nan he singa chon in nga na hian kan pun kan ti he to mai ang chu monument no do na ni hil bali han soi du kan ya he kan banga kan ta ni kan thin lunga he kan bu atiang ya kan thin lunga lo thar tu ra ka chu pakhat na pathian soi na kan donga hei chen kum som na lalman min kai suaya he lung phun he banga kan sia hi kan hu abiang in pathian in bin suaya minom puye ni ti reng nan he lung phun a hin kan lung ring ru kan da koi mo me panina chuan pathian thara ko puina donga sako pange me ko awa bai na thobela lalpa nal om pui zela ni ti reng nan lunga phun ani Pentecost mi te thara mi te hian thara win min lo pui nge ni te reng nan he lung hi kan phun ani tin pathum na chuan mi chak lo ni ma ila mi fel lo ta ko ni ma ila pathian kan hai lo lai po in davida chung try na chuan ka zan mu chu ka lo mu hin ta ka chan hat chuan ka ba na min chak reng ani ti hin voi ne hen pathian pui na chak lo tak chung kwa pathian pui na kan do awa hin bia ele ten elung pu hian ama kan hian reng na tu lo sela Ome apalina ta kan so mal som na tam taklal pa ya mal som na tam taklal pa na min pe ka wa kin ama ki ring nan he unani pehi kan thilunga lo chang sela bialele di telal pan mal min soma mal som na tam takin min hura suai tu telal pan mal soma tol chung ko kan suai tu te lal pan mal soma wain ni ya hian lumpun kan han ni ta hi alomom takset sedani elung pon voinge kan hoda chungin chiar tu te thala tu te le ena hian mal som na le pathian suaina pathian om puina chaklo tak chung puin kan dong ani ti ke rem na dum pun oni sela me le United Pentecostal Church on pui Sorbial le di ten somana nga hian suaina kan dong kan changani nam ton hi lai so mingen rom takin ronge lalpan kan sai mal so se Ladies Auxiliary Department kon pui pial hen lobo kan ta ating sa kan wa siaga conference golden jubilee dapat wa tum ni so paru kamor sang ni so wa United Pentecostal Church of India not misoram check lalpan kan sai mal so se kan kan nege lalpa min suai na wangin kan lo ma ine na lo kan soye Abraham ate Isaac ate Jacob ate anwa vai na an sin ko ma lalpa na ina Iyong pui na wangin sa popoin. Aler muna tepo lalpa ng ini kalsan na yung pui sila ni Tikia na lulungkan lo punti na. Heng hoy niya kanon punta kahilal pa hetiya kan siya may piyalama kan tinlunga ipusiya kan hurualin imal som na kan doon na wangte saglaw takchun po min suway na kan doon na wangte hoy nilal pa kachuwa ka kon pui bialele di ten haraw lama kan doon ka nangin min pansa juan at isetay ko lang kate po nangin min pwedeng sa rin imal som na kan ilan eh minon po yung teming enkolate Ichi at paylaw kan pinunga yan nang imang iraw po na to rin lalay swimming in